So-ke isigcine isiconclude ngokuthi i-case izothathelwa isinqumo kusasa ngomhla ka-27 June ngo-8 ekuseni ummangaleli ubuyela khona la enkantolo. Kuthiwa abameli bakhe banikwa imiyalelo yokuthi abenze ama-submission emithetho yonke ebhalwe phansi ukuthi i-case kumele ukuthi idlule, and then ba-athathe nabo bonke ubufakazi obuthintana nommangalelwa kanye no-IC, then zothatha isinqumo ukuthi liyadlula kusasa noma liphelela la. Amandla, ngiyabonga Commander. Thank you, comrades. Amandla, comrades, ma-commanders, ukuthi umkhonto wesizwe wawina e-KZN. Singakhohlwa ukubatshela comrades ukuthi amavoti abo awalahlekile inobugebengu bale system yase-South Africa. Singakhohlwa futhi comrades ukubatshela ukuthi umkhonto umile. Namhlanje besihambise le memorandum ewu-action esuthathayo njengomkhonto eMoses Mabhida ukuthi ubulungiswa benzeke comrades. Ithemba-ke nespirithi singalahleki. Nesistokfela sesikhashana u-GNU lo uzophela comrades. Sihlukaneni kahle comrades ngokuthi wonke ama-marshal agqoke amabhibha ama-reflector. Socela comrade asondele lapha ngasodongweni comrade, bathole i-brief khona ku-leadership, uCommander uMapholoba beno-commander, ama-commanders wonke e-security iwona zobe sebagayida kwenzekani comrade. Ngicela ama-guerrilla singapheli imoya-ke ma-commander. Emphakathini siyazi ukuthi umkhonto uwona olidini. One day comrade siyoba namakhansela omkhonto. Noma comrade siyabonga kakhulu ma-commander, i-transport ingekho kodwa nazama ukuthi nilwele umkhonto, ukuthi umkhonto comrade awukho umkhonto ngaphandle kwethu sonke, awukho umkhonto ngaphandle kwakho. Umkhonto ithina sonke comrade. Asibonge ma-commander, sibuyele emawadini sikhumbuze umphakathi ukuthi umkhonto iyona kuphela inhlangano ezoshintsha impilo zabantu e-South Africa. Amandla abangaphumelela comrade kusasa ngo-9 enkantolo sobonane sisigelekeqe esitshotha amavoti ethu. Abangaphumelela comrade abasondele kusasa sisenkantolo comrade. Yes, siyabonga ama-commander.